Salibonani balaleli lababukeli endaweni zonke lapha elikhona. Ngithanda ukulibingelela ngaleli thuba ngegama elihle lenkosi yethu Jesu. Okhulumayo umfundisi kaKhumalo. Ngaleli thuba siza kuba lesikhathi sokufunda ilizwi lenkosi. Isihloko sethu esiza kukhuluma phezu kwaso sithi sona ngaphandle komuzi. Ngaphandle komuzi, kumbe ungathi wena ngaphandle kwesango lomuzi. Ngaleli thuba siza kukhangela ilizwi lethu encwadini kaMahebheru. uMahebheru isahluko ngu-13, indinyana siza kuyifumana kuverse number 12. Uverse number 12 ifunda kanje indinyana: ngokunjalo uJesu laye wahlupheka ngaphandle kwesango ledolobho ukuba enze abantu bakhe babe ngcwele ngegazi lakhe. Siza kuba lomthandazo nxa siza kukhangela le indinyana. Asikhuleke. Baba othandekayo sezulwini, sithanda ukukubonga ngalesi sikhathi lapho siyakufunda ilizwi lakho. Ngithanda ukukunxusa ukubana woba lathi lapho siyakufundisisa incwadi engcwele. Sekungani uNkulunkulu othandekayo, ungaba lomlaleli ube nombukeli, kungakhathalekile umumo angabe phakathi kwawo ngalesi sikhathi. Wena unguNkulunkulu lothando, unguNkulunkulu onakekelayo. Vuma ukubana nxa siyakufunda izwi lakho ukhulume kithi, sikuzwe, sikudumise, bese siphila ngentando yakho. Sesifundile indinyana, sicela usichasisele. Ngegama lenkosi uJesu yakhuleka. Amen. Sengike ngananzelela nxa kusiza ama-holiday, ikakhulu i-holiday ye-Christmas, ngiyambone ama-video, ngiyambone imifanekiso thize, ngiyambone kubhaliwe kubo WhatsApp. Ikakhulu into enjalo kuyibona ehlezi ngithathekisa, ngizibuza ukuthi kubangwa yini. Ngiyambone ke i-video kakhulu yezinkukhu, lapho inkukhu ziyabe zifanekiswe zisiba lomhlangano. Uthole ukubana inkukhu lezi nxa zisiba lomhlangano, ubone ke iqhude eliyilo elikhulu lapho lithwele umbhobho. Lezi ezinye inkukhu ezincinyane ubone zithwele ingqamu. Khonapho ngaphansi ku-video bese kubhalwa ke ukukhuluma kwezinkukhu. Yebo siyakwazi ukubana inkukhu azikhulumi, kodwa bese kubhalwa ukubana ziyabe zikhuluma zona zisithi, kanti koze kube nini sibulawa na? Umcabango eziyabe ziwuletha laphana yikubana nxa kusiza ama-holiday siyaqunywa njalo njalo. Thole ke sezithola umbhobho, zithola ingqamu, ukwethusela ukubana ngalesi sikhathi kungabi lo muntu osondelayo. Mhlobo othandekayo, uzananzelela ukuthi umlobi wogwalo uDesire of Ages, ungafunda khona isahluko esithi Calvary, ufunde khona kupheji 756 uparagraph 5, uthi yena uJesu esesiphambanweni elenga ememeza esithi khona kuphelile, it is finished ngolimi lwesikhiwa, or tetelestai ngolimi lwesiGreki. Kuthiwa uJesu ememeza, umpristi owayengenile ethempelini ukubana ke ayenze iminikelo lemhlatshelo, kuthiwa wayephethe ingqamu yokubana ke aqumele imvu ngendlela ababesebenza ngayo abapristi. Kuthiwa khona ke isandla sakhe saqhuqa umpristi, ingqamu yawela phansi, imvu yaphunyuka esandleni sompristi yabaleka. Ngamanye amazwi
kuyini okwabangela kubana kube njalo? Kwase kufikile esigabeni lapho inyamazana ezase zifike lapho ezibonga khona ukubana kambe kusukela emuva le zazi lokho zihlatshwa ekuseni emini kusenziwa imhlatshelo ukuze phela abantu bahlanjululwe bathethelelwe izono. Kodwa ke ngalesi sikhathi uJesu onguye iwundlu likaThixo elalithenjisiwe wayesefikile. Yebo kwakungasadingeki ukubana ke izimvu ziqhubeke zihlatshwa. Yikho ke nxa sikhangela lindinyana esiyifundileyo mlaleli, iBhayibhili kumaHebheru ithi khona ke ngokunjalo uJesu laye wahlupheka ke ngaphandle kwesango ledolobho ukuze enze abantu bakhe babengcwele ngegazi lakhe. Kule mica emithathu esizagijima phezu kwayo nxa sikhangele indinyana leyana. Singakafiki kiyo uzananzelela ukuthi umlobi wamaHebheru imbali inika ke umlobi wamaHebheru ithi yena ngumpostoli uPawuli. Sizasebenzisa yena ke njengomlobi wamaHebheru umpostoli Pawuli. UmaHebheru ke ubhalwa ke ngesikhathi around AD 45, between 5 and 70. Lolu gwalo lwabhalelwani? Lwabhalelwa ukutheza ukuthi ke amaKristu abambisise ukukholwa kwabo, njalo abambisise ukukholwa kwabo kuJesu, njalo ke lokuveza ingozi yokuhlehlela emuva. So lolu gwalo lwabhalwa ukubana luqinise abaKristu ukubana babambelele ngaphi? Ekukholweni. Kanti ke njalo lolu gwalo into emqoka lwabhalwa ukuveza uJesu njengompristi omkhulu ongakwesokunene sikaNkulunkulu, kanti njalo engasompristi omkhulu kuphela kodwa engumahluleli kumbe eyinkosi. So lolu gwalo lumveza ngaleyo ndlela uJesu, lumveza uJesu ke esendaweni ethabanikeleni lasezulwini, hatshi lele lasemhlabeni esilibone lapha nxa sifunda ke kumaHebheru. Now nxa sibuyela kundinyana ngikhulume ngemica emithathu esithola lapha kumaHebheru chapter 13 ivesi ngo-12. Singabala ke siqalisa kuvesi 11, kodwa ke ngifuna sigxilise kakhulu inkulumo yethu kuvesi 12. Uvesi 11 uthi umpristi omkhulu uletha igazi lezifuyo endaweni engcwele kakhulu njengomnikelo wesono, kodwa izidumbu zazo ziyatshiswa ngaphandle kwezihonqo. Yikho ke sesithola khona uvesi 12 ukuthi ngokunjalo ke uJesu emuva ngale nxa abapristi babesebenza babethatha ke izidumbu zezimvu lezamathole batshise phandle kwezihonqo bese besiyangena legazi endaweni engcwele ukwenza indlela yokubuyisana. Lokhu ke ungakuthola kuLeviticus chapter 16, uthola ke balesikhuluma ngayo. Na uJesu kuthiwa khona ke ngokufananayo njengoba ke yena esethethe indawo kampristi omkhulu, kuthiwa khona ke wangena ke ethabanikeleni lasezulwini. Engakangeni ivesi ithe khona ke laye wahlupheka ngaphandle kwesango ledolobho ukuze enze abantu bakhe, number 1, babengcwele ngegazi lakhe. Sifunda khona phana. Na kuyini esikuthola laphana? Kuthiwa khona ke uJesu nxa wayengenile ke endaweni eyingcwele, injongo enkulu yikubana enze abantu bakhe babengcwele. Ibala lisetshenziswe laphana liveza umumo okuthi khona abantu kufanele babe umahluko. Lisetshenziswe laphana ke ngolimi lwesiGrikhi nguhagiazo. Kusithi ukuthi khona ke laba bantu babekwa eceleni babe ngabahlukileyo, babekwa eceleni babe yisizwe
esingcwele babe ngabantu ke abakhethekileyo. Lalela othandekayo, bukela othandekayo, uJesu injongo yakhe yokubana aye sethempelini lasezulwini yokubana enze mina nawe sibe ngabantu abangcwele. Siba ngabantu abangcwele njani? Kuthiwa ke kumele asihlukanise lakho lokho okungcolileyo, to separate from profane things and dedicate to God. Ubaba sehlukane lezinto ezingahlambulukanga bese sinikelwa ngapi kuNkulunkulu. So injongo kaJesu yokubana abe sendaweni engcwele yikubana enze mina nawe sibe ngcwele. Usenza sibe ngcwele ngayiphi indlela? Xa ukhangela njalo sibuyela evesini uthi ke enze abantu bakhe babe ngcwele ngegazi lakhe. Ukuba ngcwele kutshoni? Kutsho ke ukwehlukana lapho konke okuphambene lentando kaNkulunkulu. uJesu ufisa ukubana abantu bakhe babe ngcwele ekukhulumeni, babe ngcwele ekuhambeni, babe ngcwele ekugqokeni, babe ngcwele ekudleni. Ngoba phela nxa uJesu engenile endaweni engcwele, umsebenzi wakhe omkhulu ngokwenzani? Ngokuhlambulula ithempeli ngaphi? Ezulwini. Kusithi ukuthi khona ke nxa ehlambulula ithempeli ezulwini kumele ukubana ke amathempeli ayimi nawe, ngoba phela uKorinte uyasitshela 1 Corinthians 6 ukubana ke imizimba yethu le ingcwele ilithempeli likamoya oyingcwele. So ngamanye amazwi kutshoni lokho? Kutsho ukuthi khona nxa uJesu ehlambulula ithempeli lasezulwini kumele ukuthi amathempeli ayimi lawe emhlabeni kumele sihlambuluke ngendlela enjalo. Yikho ke umlobi kaMahebheru esithi khona ke wapheka ke ngaphandle kwesango kubana ke enze abantu bakhe babe ngcwele. Ubenza babe ngcwele nyalo khona ngegazi lakhe lizananzelela mlandekayo kanye nombukeli. uMahebheru chapter 9 uvesi kungelika 12 uyasivezela ukuthi uJesu lo wangena ngayiphi indlela. Ake sifunde ngamafitshane. Ithena kuvesi 12 Hebrews chapter 9. Kangenanga ngokusebenzisa igazi lembuzi loba elamathole, kodwa wangena kanye kuphela endaweni engcwele kakhulu ngegazi lakhe, esethole ukukhululwa okunaphakade. Igazi lezimbuzi lezinkunzi lemilotha yamathokazi ukufafazwa kulabo abangahlambulukanga ngokomkhuba kuyabangcwelisa ukuba babe ngabahlambulukileyo ngaphandle. Pho igazi likaKristu owazinikela engelasici kuNkulunkulu ngomoya onaphakade lizazihlambulula kakhulu okunganani izazela zethu emisebenzini edonsela ekufeni, ukuze sikhonze uNkulunkulu ophilayo. Yile le indaba elengikhuluma ngayo ukuthi khona ke uJesu ke ujonge ukuhlambulule abantu bakhe ngani? Ngegazi lakhe. Ngegazi lakhe. Kusitsho ke lokhu, kusithi ukuthi khona ngaphandle kokuchitheka kwegazi kabula kuthethelelwa kwezono. Kusithi ukuthi khona ke mina nawe silalo ithemba lokusondela ngesibindi esihlalweni sikaNkulunkulu sithole intethelelo. Nxa endulo ngale igazi lezimbuzi lamathole lahlambulula ngokomkhuba labo abenze icala, kukanganani ke igazi likaJesu elachithekayo ukubana lihlambulule bonke labo abavumayo. uJohane oqala ngo2 ivesi ngelika 1 abesesithi bantu abami ngililobela lokhu ukuthi lingoni. Uba umuntu esona silaye umpristi ummeli kubaba uJesu Kristu olungileyo, yena uyinhlawulo yezono zethu, kungayisizo ezethu zodwa kodwa lezomhlaba wonke. Mlathandekayo, litube lihle lokuthi khona nxa uJesu esasendaweni eyingcwele, nxa uJesu esasethempelini njengompristi omkhulu, mina
nawe sisondele kuye ukuze sithole ukuthethelelwa ngaleli gazi. Yikho umlobi kaMahebheru ethi khona ke wangena ke wahlupheka ngaphandle kwedolobho ukuze abantu bakhe babe ngcwele ngani ngegazi lakhe. Ngamanye amazwi igazi lika Jesu lilamandla lokubana likuhlambulule isazela sakho, likuhlambulule kukho konke okungabe uphambanisekile. Ngamanye amazwi nxa uJesu ke engenileke ukubana abe ngumpriest omkhulu, kumele sithathe ithuba lokubana ke sisondele kuye. Xa sifunda umlobi wogwalo uGreat Controversy, ungafunda umlobi wogwalo uGreat Controversy isahluko esithi sona Snares of Satan uchapter 32, iparagraph yokuqala iyachasisa ukubana ke phakathi kwempikiswano enkulu uSathane kuyini akujongileyo. Vuma ngifunde lapha, ngizafunda ngolimi lwesikhiwa bese ngitolika. Uthi nxa ebhala, the great controversy between Christ and Satan that has been carried forward for nearly 6,000 years is soon to close, and the wicked one redoubles his efforts to defeat the work of Christ in men's behalf and to fasten souls in his snares, to hold the people in darkness and in penitence till the Savior's mediation is ended, and there is no longer a sacrifice for sin, is the object which he seeks to accomplish. Now, when kuthola la kuthola impikiswano enkulu phakathi kukaKristu loSathane, yona ke iliwa okungafika ke iminyaka ke ezinkulungwane eziyisithupha, kuthiwa masinyane iza kuvalwa. Kuthiwa ke omubi kuyina kwenzayo uyengezelela amacebo akhe ukuthi khona ke ehlule umsebenzi kaKristu. Kuthiwa ukwenza njani lo omubi onguSathane? Kuthiwa khona ke ufisa ukwendezela abantu besemnyameni njalo besekuthandabuzeni kuze umsebenzi kaKristu wokuncenga ezulwini uze ume. Kuthiwa khona lokho engakwenza ngemva kwalokho kuyabe kungasela kuthethelelwa kwesono. Kuthiwa yiyo injongo afisa ukubana ayenze. Mlalelo othandekayo, mbukelo othandekayo, yiyo leyo indaba uSathane ayilwisayo, ngoba uyakwazi ukuthi nxa uJesu engenile endaweni engcwele likhona ithemba kuye odangeleyo, likhona ithemba kuye odidekileyo, kukhona kuthethelelwa kungakhathelekile ukuthi umuntu uhambe wafika ngaphi, kukhona ukubuyisana loNkulunkulu. Kuthiwa ke injongo kaSathane yikubana ke ababambezela abantu bese kuthandabuzeni, ababambezela abantu besemnyameni, umsebenzi kaJesu endaweni engcwele, umsebenzi kaJesu wokuncengela uze wedlule. Ngemva kwalokho abantu bazabe sebelahlekile. Okwesithathu esikufumana laphana, kuthona ke uJesu lo wahlupheka ngaphandle kwesango, wahlupheka ngaphandle kwedolobho. Kungani kanti uJesu wahlupheka ngaphandle kwedolobho? Lizananzelela ukuthi khona ke bonke ke ababe kuthiwa bayizigangi, bonke ke okwakuthiwa bonakele, babebulawela ngaphandle kwedolobho, babengabulawelwa phakathi kwedolobho leJerusalema. Ngokufananayo uJesu simfumana ke efakwa ke icala lokubana ke yena uyisigangi, yena yicriminal. Yikho uJesu ke wabulawela phandle kwesango. Malibongwe izulu ukubana kwenzakala ngaleyo ndlela. Ngani na? Ngoba phela iBhayibheli lithi khona wahlupheka ngaphandle kwesango, ngoba phela ngaphandle kwesango lomuzi yikho lapho kutholakala khona abantu abanengi, abantu abonakeleyo. Yikho uJesu iBhayibheli ithi wahlupheka ngaphandle kwesango lomuzi. Mawufunda ke uSambulo chapter 22 uyasivezela ukuthi khona ke nxa abangcwele sebesindisiwe ngaphandle komuzi kulabantu abanjani. Yekela ngifunde Sambulo chapter 22 iverse 14 usiya ke
15 ithi yona iBhayibheli, babusisiwe labo abagezisa izembatho zabo ukuze babe lelungelo esihlahleni sokuphila, njalo bangene ngesango edolobheni. Ngaphandle kulezinja labo abenza imisebenzi yobuthakathi, izifebe ezixhwalileyo, lababulali, labakhonza izithombe, labo bonke abathanda inkohliso njalo beyenza. Chapter 21 verse 8 kukhuluma ukuthi amazwi afananayo. Uthi yena, kodwa abagwala, labangagulanga, labaxhwalileyo, lababulali, leziphingi, labathakathi, labakwenza izithombe, labo bonke abaqamba amanga, indawo yabo izakuba sechibini lomlilo wesolufa ovuthayo. Lokhu yikufa kwesibili. Yiyo indaba mlaleli othandekayo, mbukeli othandekayo, ukuthi uJesu wahlupheka ngaphandle kwesango, ngoba ngaphandle kwesango yikho lapho kutholakala khona izoni eziningi ezibaliswe kusambulo ngale. Yikho wahlupheka ngaphandle kwesango ukuze phela abesengena labo abazavuma nxa engena. iBhayibheli kumaHebheru 9 verse 12 ithi khona wangena ngelakhe igazi elilamandla. Ngale thuba mlaleli othandekayo, mhlobo othandekayo, ngithanda ukubana ngikunxuse ukubana-ke silayo uJesu owahlupheka ngaphandle kwesango. Kungakhathalekile ukuthi thina-ke esingaphandle kwesango singabanjani. Yebo, singabe singababulali njengokutsho kweBhayibheli. Yebo, singabe siyizifebe ezinkulu. Yebo, singabe siyilabo abangakholwayo, abathandabuzayo. Yebo, singabe siyilokhu nalokhuyana okulotshiwe eBhayibhelini. Kodwa makabonge uNkulunkulu ngoJesu, ngoba iBhayibheli ithi yena uJesu ofananayo wahlupheka ngaphandle kwesango ukuze phela ngegazi lakhe abakuthe bona labo abangaphandle abangenise phakathi emzini, ukuze phela babe lelungelo lokubana badle isihlahla sokuphila. Yikho mlaleli othandekayo, umlobi kamaHebheru uyasinika-ke imtshukuntshu, uyasinika-ke encouragement, uyasiqinisa ukubana sisondele ngesihlalo, sisondele ngesibindi esihlalweni somusa. Uchapter 10 umaHebheru uverse number 22 uyakubeka kuqala uthi na kasisondele phansi kukaNkulunkulu ngenhliziyo eziqotho, ngethemba elipheleleyo lokholo, sibe nenhliziyo ezicheliweyo ukuba zihlanjulule isazela secala lemizimba imizimba yethu igeziswe ngamanzi ahlanzekileyo. Ngakho-ke ubizo olukhona mlaleli othandekayo yikuthi-ke kasisondele ngesibindi lapho umusa usasekhona, lapho isango lisasekhona, lapho uJesu esasengumpristi omkhulu endaweni yasezulwini, kutabenikele lasezulwini. umaHebheru uthi yena-ke kasisondele ngesibindi ngoba uJesu-ke ujonge ukubana-ke ahlambulule abantu bakhe. Ngani? Ngegazi lakhe. Injongo kaSathane njengoba sifundile kumoya wesiprofethi laphana yikubana-ke abambe abantu besemnyameni, abambe abantu bezidekile, baze kulehleke kuze kudlule ithuba. USathane ungcolisile umhlaba, uSathane ungcolisile ngendlela eziningi, ufakile-ke izinto eziprofeni, izinto-ke ezinyanyekayo emhlabeni ukuze abantu bangcolise imizimba yabo, ukuze abantu bangcolise ukholo kwabo, ukuze abantu bangcolise amathempeli ayimizimba yabo. So uSathane ufakile ama-drugs, ufakile unyengo, ufakile-ke izinto eziningi, ufakile-ke ubutabane, ufakile konke lokhu ukuze abantu babe ngabangcolileyo. Kodwa siyabonga uNkulunkulu ngoba uthi yena-ke uJesu wahlupheka ngaphandle kwesango ukuze enze abantu bakhe babe ngcwele ngegazi lakhe. Ngaleli thuba mlaleli othandekayo, uJesu lokhu ebiza ukubana lapho-ke ngisakumele,
lapho-ke ngisesendaweni engcwele ngahlupheka ngaphandle kwesango ukuze ngifinyelele abanjalo, ukuze ngifinyelele abadidekileyo. Ungenzakala ukubana mlalelo othandekayo udidekile, ungenzakala mlalelo othandekayo, mbukelo othandekayo, ukudangele ngezehlakalo ezenzakalayo. Ngithanda ukukunika ithemba lokubana silaye umpristi ezulwini uJesu olokhu elinde ukubana mina lawe size ngesibindi ukuze phela asihlambulule ngegazi lakhe angena ngalo. Ngicela ukuncenga ngaleli thuba mlalelo othandekayo, ngicela ukuncenga lokunxusa ukubana uJesu ulokhu emile endaweni eyingcwele ukubana-ke angihlambulule ukuze phela ngibe lelungelo lokungena esihlahleni sokuphila, ngibe lelungelo lokudla isihlahla sokuphila mhla uJesu ebonakala. Ubungeke waphamisa inhliziyo yakho lapho khona mlalelo othandekayo umkhangele luJesu owasenzela indaba emangalisayo enjengayonale. Ubungeke wanikela eyakho impilo, ungeke wanikela imuli yakho ukuze phela ekugcineni kwakho konke mina lawe sithokoze ngoba uJesu esenzele indaba emangalisayo. Wasilanda ngaphandle wasilanda singelalo ithemba, wasinika ithemba. Nikela impilo yakho, nikela inhliziyo yakho, ngoba iBhayibheli lithe kasisondele ngesibindi esihlalweni sakhe ukuze sithole ukuthethelelwa. Asikhuleke ndawonye siwadinga amandla kaThixo, siwudinge umusa kaThixo ngalesi sikhathi. Bakuthandekayo sezulwini, siyabonga ithuba elimangalisayo osinike lona lokubana sifunde ilizwi lakho. Siyabonga ngoJesu owahlupheka ngaphandle kwedolobho ukuze abaphumileyo abangekho phakathi komuzi bangeniswe ngegazi lakhe. Siyabonga njalo ukubana injongo yakhe ukubana asihlambulule, kungakhathalekile ukubana singabe sesiduhe kanganani. Siyabonga ithemba lokubana ulokhu emile, kanti-ke umkhohlisi uSathane ujonge ukubana asibandezele emnyameni umsebenzi wakho endaweni engcwele uze wedlule. Nkulunkulu olungileyo, siza umlaleli, siza umbukeli, uze usize nami ukuze Nkulunkulu olungileyo singalidlalisi leli thuba lapho uJesu esasincenga esasibiza esendaweni engcwele sinikele izimpilo zethu kuye ukuze asamukele ngoba okuphela sibe lelungelo lokudla isihlahla sokuphila singaphindi sife futhi. Kuyikukhuleka kwethu ngaleli thuba egameni leNkosi uJesu yakhuleka. Amen.